Studju diġitali ġdid jissuġġerixxi li d-disinn fuq l-Liżar ta' Kristu seta' ifforma minn arti ta' żmien il-Medjuevu imqabża mill-wiċċ aktar milli ġisem uman. L-istudju uża software 3D permezz ta' simulazzjoni li turi kif id-drap jaqa' u jħalli forma kif juri l-filmat. Ma' TVM News, ir-riċerkatur Brażiljan Cicero Moraes jemmen li l-figura ta' Kristu fuq il-Liżar tindika li dan ma tpoġġix fuq ġisem uman, iżda fuq arti magħrufa bħala low relief. Għamela ċara li l-istudju tiegħu bl-ebda mod ma jidħol fuq il-perjodu li hu maħsub li nħadem il-Liżar ta' Kristu. I had two images. One here by a human body that was more stronger than the original, and another from the bas relief, a lot compatible with the Shroud of Turin image. So this shows that probably the image from Shroud of Turin came from a bas relief. Il-misteru tal-Liżar ta' Kristu minn dejjem anqal il-kurżità dwar jekk verament intużax biex tkeffen fih Kristu. Waqt l-istudju fl-1988 ikkonkluda li l-Liżar ta' Kristu ġej mill-perjodu medjevali, riċerkaturi oħrajn nislu dubju dwar dan minħabba li skont huma biċċa mid-drap li ntużat f'dan l-istudju kienet ikkontaminata. Dwar l-istudju ta' Moraes, l-akademiku Anthony Frendo qal li hu jaqbel mar-riżultati ta' Moraes iżda argumenta li l-evidenza mhix konklusiva. Hawnhekk il-professur Frendo refera għal studju li kien sar fis-sebgħinijiet minn persuni li kienu jaħdmu man-NASA. L-imprint li hemm fuq ix-Shroud ta' Turin mhuwiex bħal meta inti taqta' wiċċek bil-leħja tagħmel il-maktur u tiġi mċabsa, hija hemm distanza żgħira bejn il-Liżar u dan l-imprint illi huma ma daħlux fiha x'seta' kien dan, imma mhux mod normali ta' kif tiġi l-imprint. Mistoqsi dwar x'inhu l-pass li jmiss biex toħroġ il-verità darba l-dejjem il-professur Frendo qal li għandu jsir studju ieħor tal-carbon dating minħabba li t-teknoloġija issa evolvit sew fl-aħħar 30 sena. Spjega li għalkemm il-Knisja tat il-permess biex isiru studji xjentifiċi fuq il-Liżar fil-passat mhuwiex magħruf jekk is-Santa Sede hix lesta li terġa' tapprova studju ieħor. Lil hinn mill-istudju Moraes kellu kliem ta' tifħir għar-riċerkaturi Maltin. And I had the honor to have two researchers from Heritage Malta in the classroom, and I had good talk with these two researchers, and I love Malta. One of my dreams is visit Malta in the future with my wife, and I'm working hard to do this dream come true.